Danas će većina govoriti o ljubavi. Mi ćemo to malo drugačije. Koje emocije bi trebalo izbjegavati? Kako se to uopšte uči? Kada je zaljubljenost samo iluzija? Pitamo našu savjetnicu za ljepše dane, Aleksandru Anđelić. Aleksandra, dobro jutro. Dobro jutro, Iris. Nekako je naš uvijek okupiran nekom emocijom, je li tako? Koje su to emocije koje bi možda trebalo izbjegavati? Pa, naš u principu ne može biti u isto vrijeme zaokupljen sa dvije različite emocije, sa onim koji su pozitivne i onima koje su negativne. Uvijek na kraju pobjedi jedna i u suštini pobjedi ona emocija koju hranimo. Ako hranimo negativne emocije, onda ćemo biti tužni, ozlojađeni, ljubomorni, mrzjet ćemo, bit ćemo nezadovoljni i osjećat ćemo strah. Međutim, ako hranimo pozitivne emocije, onda ćemo zasigurno biti zahvalni i osjećat ćemo ljubav, izražavat ćemo poštovanje prema drugima, dobijat ćemo poštovanje za uzvrat i povećat ćemo naravno vjerojatnoću da budemo srećni. Neki kažu da je ljubav sloboda, a neki da je to ropstvo. Gdje je istina? Pa ljubav je čovjeku data da bi se u stvari osjećao slobodnim i negdje kroz istoriju čovjek je uvijek težio slobodi. Međutim, vjerujem da teško možemo osjetiti slobodu ako nismo osjetili ljubav. I mislim da ne treba negdje se boriti za slobodu protiv ljubavi, već za slobodu sa ljubavi. I sloboda uopšte ne znači i sloboda i ljubav, da jednostavno osjećamo samo pozitivnu emociju i to je to. Važno je da se svakog dana preispitujemo i razmišljamo da li stvari koje radimo i način na koji se ponašamo u stvari nas gura od osobe koju volimo ili nas približava njoj. Tek onda negdje možemo osjetiti i ljubav, a i pravu slobodu. I tada možemo i da poletimo. Tako je. Da li uvijek naspram ljubavi stoji mržnja? U suštini naspram ljubavi je strah. Mi se bojimo da li ćemo biti prihvaćeni, da li možemo prihvatiti drugu osobu, bojimo se nepoznatog, bojimo se raznih stvari koje smo možda imali kao iskustvo u prošlosti i zbog toga naspram ljubavi stoji strah. Pa recimo ako je neko u prošloj vezi imao partnera koji ga je varao i tako neke stvari, teško da će u narednu vezu ući bez straha da mu se to neće ponoviti. I onda kada negdje osjeti slične ili prepozna slične obrasce kao iz prethodne veze, naravno da će osjetiti strah. Boga mi se nekada ti znaci i umisle, je li tako? Upravo zbog straha. Da li je zaljubljenost ponekad i iluzija? Može da bude. Mi često i zaljubljenošću i ljubavlju nazivamo situacije, stvari koje baš i nisu blizu tome. I svi mi negdje imamo onako neku svoju predstavu kako bismo voljeli da u cijelosti izgleda osoba sa kojom želimo da budemo. Međutim, često se dešava da kada sretnemo neku osobu koja iole podsjeća na tu našu zamišljenu i to obično bude negdje slično fizičkim izgledom, mi smo skloni tome da joj damo sve ostale karakteristike naše idealne osobe, da joj damo osobine idealne osobe bez igdje ikakve provjere, kao kredit bez pokrića. I šta se onda dešava? Dok traje zaljubljenost, sve je to ok, često kažemo ovo je ljubav prava, to je to, ostaćemo zajedno do kraja života. Mi u stvari komuniciramo sa našom fikcijom, ne sa osobom koja je stvarna. Međutim, kako vrijeme prolazi, onda postajemo svjesni da smo tu u nekom raskoraku između realnosti i onoga kakva je osoba stvarno. I najveći problem je u tome što mi često nismo svjesni da je ta osoba takva sve vrijeme, samo što mi nismo toga bili svjesni. Jednostavno nismo osobi dozvolili da bude ono što jeste. Željeli smo da bude ono što mi hoćemo da bude. Neki smatraju da biti u ljubavi, biti u vezi znači biti požrtvovan, obavezno. Je li to pogrešno? Postoje ljudi koji se jako plaše napuštanja i to vjerovatno datira negdje iz nekog prethodnog perioda njihovog života kada su bili napušteni
na bilo koji način. Da li ih je neko ostavio fizički ili je možda neko napustio ovu planetu i tako ostavio tu osobu. I ti ljudi prosto ne žele da im se takvo iskustvo ikad više ponovi. I onda su oni spremni da rade sve za svog partnera kako im se to iskustvo ne bi ponovilo. I često znaju da pretjeraju. Oni u suštini negdje oni ne misle da vrijede dovoljno da bi ih neko volio i rade sve kako bi zadobili tuđu ljubav. Oni su negdje spremni na to da rade stvari umjesto svojih partnera, da završaju njihove poslove, da misle umjesto svojih partnera i sve te neke stvari koje uopšte nisu primjerene jednom takvom odnosu. I onda se polako pretvaraju u roditelje svojih partnera. I šta se onda dešava? Onda imamo osobu koja kaže ja nisam tražio ženu, nisam tražio majku, tražio sam ženu. Ili nisam tražila oca, tražila sam muškarca. I odlaze odatle. S druge strane imamo ljude koji su povređeni, koji su se žrtvovali, koji su dali sve od sebe pod negdje nekim plaštom ljubavi i onda oni kažu šta sam sve radio za tebe, šta sam sve žrtvovao zbog tebe, šta sam sve ostavio zbog tebe, a ti mi tako vraćaš. Međutim, to nije ljubav. To nije dobro uopšte. A često vas za savjet pitaju kako kada pridobiju ljubav, kako da je zadrže. Šta im kažete? Pa ljubav je nešto što po meni nešto što se njeguje svaki dan, nešto što na čemu radimo baš svaki dan kako bismo zaista zadržali ljubavi. Na početku smo svi fini. Poštujemo jedni druge, lijepo se obraćamo jedni drugima. Često kažemo ljubavi kad molim te kupi hleb kad se budeš vraćao kući ili baci smeće kad izađeš iz kuće i sve to na početku fino. Međutim, kako vrijeme prolazi, od toga ljubavi obično ne ostane ništa. Sve one riječi koje kažemo ili pomislimo, ja neću sad reći, ali ću reći da često ljudi kako vrijeme prolazi misle da je ono drugo u stvari njihovo vlasništvo, da ono treba da bude tu, da stoji tu, da ga voli i poštuje, podržava jer tako valjda treba. Voljeli smo se na početku pa se to podrazumijeva. Imamo sad možda i djecu, tu i okolina. Prosto to su normalne stvari koje se podrazumijevaju. Međutim, ne podrazumijevaju se. Da bi ljubav opstala, da bi se sačuvala, na njoj se mora raditi svaki dan. Ono što je najvažnije, što ja volim da kažem da je prioritet, pogotovo kada nastanu ti problemi, je ljubav prema sebi. Koliko je zaista važna? Vjerujem da je u ljubavi prema sebi ključ. Da ako ne volimo sebe, ne možemo voljeti ni druge, niti možemo zaista osjetiti ljubav koju nam možda neko daje. Dok god ne osluškujemo svoje potrebe, ne pazimo na sebe na bilo koji način, teško da to možemo prihvatiti od drugih i da možemo mi na pravi način voljeti druge. Pa koliko puta sebi svaki dan kažemo debela si, glupa si, nesposobna si, nisi dovoljno vrijedna, ljubavi, posla, novca, prijatelja, čega god. I da nam to kaže neko drugi, grdno bismo se posvađali sa tom osobom, možda ne bismo razgovarali sa njom. Ali eto, kad mi to tako kažemo, na usput, nije to ništa strašno, mi ne mislimo tako. Pa nije tako. Tek onda kada mi zaista poštujemo i volimo sebe, dajemo sebi priliku da budemo i poštovani i voljeni od strane druge osobe. Jer ljubav je, vjerujem, svuda oko nas na raznim oblicima, međutim ne možemo je pokrenuti ako je nemamo u suštini u nama. Cijenimo sebe prije svega i gledamo šta nama odgovara, koji su nama prioriteti i tražimo u odnosu na to, ili tako? Tako je. Često se dešava da, na treninzima mi se dešava da kada radim sa ljudima, oni ukače ljubav prema sebi i sebičnost. Nije tako. I jako je teško da odvoje te dvije strane. Da imaju pravo da vole sebe, a to ne znači da su sebični prema drugima. Aleksandra, hvala mnogo na ovim divnim savjetima i na ovom gostovanju. Hvala vam. Vidimo se sljedeće srijede. Vidimo se.